Binen necaden baş. Disa hund binin em li ciwareki dîrokiyê. Lê vî cihê ana em lê pir dîrokiyê. Lewra cihan di serdema qeşagirtinê de derbasî êdî qeşa û cemet di heliya derbasî êdî dinya germ û ron dibû mirovahî êdî xwe ji şarge û şikefta berdide. Em qala çi dikin? Em qala derdora 14,000 sal beriya niha dikin. Bînerên hêja 14,000 sal berê benî ademî divan şikeftên hanê de wekî borangeyên kevoka xuya dike li wê derê dest bi jiyanê kir û paşê pêre xwe bera devê çeman da û pêre êdî dest bi çandinî, sewalvanî û bajarvaniyê kir. Niha werin em hev re biçin şikeftê Hesunayê. Kabê şikeftê Hesunayê ew ê me bibe dem û dewranên çi çax û em ê şopê benî ademiyan çawa li wê derê bibîne. Kerem bikin. Bînerên hêja tedî me derspêkê me gotu çi me gotu em ê herin 13-14,000 sal beriya niha. Wanê hesab bike ez kesekî ji wê demê me. Yani ez kesekî serdema 14,000 sal beriya niha me. û ez dixwazim derbarê malbata xwe de derbarê war û wargehê xwe de derbarê stargehê xwe de ji we re tişna bibêjim. Derbarê jiyana xwe de. Bînerên hêja wê çaxê li dunyayê pir hindik însan hebû. O serdema qeşagirtinê bû, dinya wekî gogeke ji qeşayê bû. Belê wê çaxê der û dor bi zorê xwe li ser piya dihişt. Li hemberî sir û seqemê. Di atmosferê de tiştek çêbû, guherînek çêbû û hêdî dünya germ bû. Çaxa dünya germ bû, ew qeşa, ew cemet hêdî heliya û ber bi deryayê ve herikî. Her çû derya bilind bû. Her ku derya bilind bû, germ û ronkayî çêbû û di giha û di dar û berê de derdorê de guherînên mezin çêbû. Wê çaxê em wekî malbateke bîsî kes em vê derê dijiyan. Cil tune, qumaş tune, tiştek tune, çandinî tune. Me çer dikir, me postê ajala, me ajar ji xwe re digir di nêçîrand, me ew dikuştin, me goştê wan ji xwe re dixwar, dida zarokê xwe pê em dijiyan. Postê wan jî me hin wekî cil û ber bikartanî û me wekî lehêf û nivîn bikartanî. Bînerên hêja. Belê ez kesekî ji serdema 14,000 sal berê bi we re dipeyvim. Bi vî zimanî we dipeyvim. Wê çaxê derdora 300-400 peyv, 500 peyv têra me dikir ku em hevdifam bikin. Her dünya germ û ron bû, hêdî me der û dora xwe nas kir, em daketin jêr, me giha, pel û pincar berhev kir û me çer kir, me ji xwe re dest bi nêçîrê kir. Mêr diçû nêçîrê, jin jî li vê derê dima. Him zarokê xwe dinerî, him jî li der û dora şikefta em derdiketin hêdî me pincar nas dikir. Ewa pincarana me hem dikir xwarin, me hem hinek ji wan jî çaxa me dixwar, serê êşa me heba, serê êşa me puxte dibû, em aram dibû, em rehet dibû. Me hin giha hêdî wekî derman jî bikaranî. û hêdî êdî teknolojî pêşket. Teknolojî çi bû bînerên hêja? Ey benî ademiyên 12-13,000 sal şûn de li min guhdar dike. Teknolojî me kevirê arpeş dît, kevirê obsîdyen dît. Me wana li serê dara xist, me ji xwe re kirin tîr, me ji xwe re kirin wekî rim bikaranî. û me bi wana xweştir hîn nêçîr yani digirtin. Paşê hêdî em daketin jêr, me tiştekî din jî dît. Ew çi bû? Waya simil bû. Wekî keziyê ana keçik ana zarokên jin çawa keziyê xwe dihûnin, ew similên gennim û ceh wanî bû. Çaxa te serbejê dibû wekî keziyê keçekê. Çaxa me ew xwar, proteyna wê zêde bû, zikê me têr bû û hêdî şîr ketin pesirên dayika zarokan xweştir şîr met û baştir em bêjin vîtamîna xwe gida xwestin û emrê me li vê derê zêde bû. û hêdî teknolojiyê pêşket. Çi bû? Teknolojiya pêşketî êdî me bixwe ew genim ew ceh di zikê axê de çand û me dest cotkariyê kir û paşê ew similê ku genimê me bi destê xwe çand me ew simila xwar ew ka jî me havêt. Paşê ajalê derdorê hatin ew kaya ku me havêt û ser sergo hat xwar.
او اجالی کو ام دکتم دوان من جبونه چری ام دوان دبزیا و چاغه ایدی او خو هاتن با ما هوسی ما ایدی ما چرکر ما بزن میهی چلک براز او اجالی وکیدن ما خودی کر ما او شوار درماله کر پاشه جی ایدی ما هدی شوار آواهی هولک چکر ستارگه چکر جوان دوگوتن آواهی دوی چمان بو بینر نجا بی آواهی ما temeli bajarvaniyê me temeli cotkariyê me temeli sewarvaniyê mehavet û roja îro hûn ji xwe re pir xweşik pir di nava aramiyê de nava dewlemendiyê de dijî destpêkê bi wî awayî me di nava va şikeftana da destpêka jiyana modern da destpêkirin niha hûn ji xwe li balanfira siwar dibe niha hûn înternetê bikartînin niha ev jî nebesi hûn diçin gerstêrkê dinê werin jiyana me ya stargehê me avahiyê me bibîne bêka nava mala me çawayî kerem bikin. بله بینر نجات ده هر برنامه دیروکا و شرطی ده تمو تم ام دبو میوان مالاوه لی و نقله هون میوان منن هون وکی بینره و برنامه هون میوان منن و اون آنها هون لجیانا 13-14 سال بریان ها دنره بله بینر نجات و چاقه امانی دجیان مالا ما اف بو هون ننره مهنه کی مدرن کریه مه پاشه مهنه کفری آربشکو obsidyen دید مهنه کی وا سراس کریه لی دسپیک مالا ما اولی ابو لورا من نکانی و دفعه متونه و ما مالا خو خوشک بدلی خو چه بکرا دسپیک ده هم جی کیوانی دبو و هر چو ایدی ما مالا خو مودن کر هیدی مرحله هونه آواهیه ما ببینه به 13-14 سال بره دسپیک ده هم تشکیوانی بو لی هر کوچو ایدی مجگا چرکر ما قصر قناق شواره چکر لی سترگام هم علم ودره بو ودره کوی شکفته حسون اجرد بجه 7-8 کیلومتر دکوه روجلات باجناوچه فارقینا آمده پایتخت از ولات وجوارد بجم ل باشور ما باتمان هیه و دیساجی ل سرملی میچه چپه هلا روجلات او چیای وی هنخوا آنا پید پسنین چیای زاگروسان هیه ورن هدی بده دومه از وکی خودیه ماله وکی مازوان جوار رهبرتی بکم و مالا خو جوار خو دست پک 14 سال و ور هدی مرحله امی مچوا لهمبر خوزای لبر خدا و ما نسل و گهاند روجا و آنها که هون اکران تلویزیون که یعنی تلفن که لما تماشا دکن او هجمت دهنداره
بله میوان عزیز دنه مجال دیجیگوت مگو و نقله هون میوان میه ام وکی مازبان وکی خودی ماله وکی کسی 12 13 14 هزار سال بریان ها مورد پیون مالا ما اول ودیت و ویاس ترگاه ما اول بو خزایی بو تنه مهنه کی واکفر پیدا مهنه کی هولکر ام تبا بکی وانتی دستری بکی 500 سال بکی 1000 سال جبركم من بينوس ويشاغيتون ومقيد ناكي لو مازوني دبيجم باشي ما قود ما تشديت ما كفري اربش ديت اوبسيندات ديت او هناك مغلبات اندنج دفرين در دورا وكي ام بيجن تاتواني او غولا فولكانيك يا تاتواني يعني نمرود دبيجي الوا درانا كفري اوبسيديان اربش پر باش بو وكي بولاي وي انا مبكارتينه او قاس جبو ما كيرهاتي بو ايدي ما چاوكر ما خاني خو واني هيك شكل داي مستون كر ما دريته ده فكر ما اودته ده فكر بخير وان كرانا ما واني شكر بله میوان عزیز خوشویست نه از وکی مازوان وکی خودی ماله ول گنده خود گرینم گنده کو 14000 سال اوور و 13000 12000 11 ده نه ادی ام هاتن چه ادی می تکنولوژی تبا کی پیش خستن وان شکفتانه خوزایی ام درکتن ادی مشوار چرکر مشوار به علاوه و آلت دیتن مشوار په دبلس و تریبلس و شاتو چکر بنره قاتک دو هوایی جوره اویاج ام ویژن مالخوی ماله یعنی روسپی پرسپی ماله یه ویا لدشتا ویژن بسملو و باتمان دنره هر حال در دورا خو فرقی دنره الوی دشتا هان دنره ادی با آواهی مهود بینی چخواست آواهی محتشمن پاشه ادی ما تشتکی دیجی پیش خست ما ادی او گنیمی دید ما بخبر چاند مرکی دره چاند ما دوید چما چاند آنها او چمی هجرد بیج دیجله فرات هند بیجن آوا بوتا و بدهان چمی وانی هایی کو هم پیسر بلندن پاشه کتابی پیروز هاتن ویساندن ما خو برا دوی وان چما ندا ما بخو گنیم چاند و هر وها او گنیمی کو ما چاند ادی مشتری ویج سملی متر خوار اوشکایا ویجی اجاله می در مالکری تر خوار پاشه ما بازار آوا کرن بازار ما 5 مال بو 100 مال بو پره چو 200 مالی اوا بازارا و چاغه هون انا خو به پاریس خو هون خو نیویورک خو هون خو آمد خو قرد که و چاغه آمد مو نیویورک مو پاریس ماجی او اواهیانا بو لتو در دنیای تو هینا اواهی تو نبو گون تو نبو جرا اول ما اوا کر و مشکر بو یکیجی به اوا کرنا بازار یکمین ره به دست پکرنا جوت کرنی ره و هر وها به دست پکرنا سوالوانی ره ادی زمان ماجیکال ملت جیران ما بلابو وان هاتن جدار دورا بحری جدار دورا دریای در ولات دور او جکا دسپیکر و دری بلا بون لی پاش دیس هاتن دیتم کو متش دیتی وان جمره دیاری هانی هنه که کسبک هستی که ماسیا دوی بحری جمرانی مجی هنه که گنم داوان وان جبر ولات خو او گنما چاند بو اوای شارستانی پیشکت مروباهی پیشکت بله نه هنه کی جزی ول نوا گنده خو بگرینم او از هین پرتی وره بر ام بیجن 5000 سال ورده ورن ایدی هونه نویه مناسب کن بله کلام کن میوان عزیز خوشویست ورن از وهین پرتر نزیک نوا گنده خو در دورا ولات خو بگرینم فرمو
میوانین خوشویست و عزیز و دلال از هویدارم و گنده مد عجبینن گنده ما هر چو پیش کت هر کو ما چاندنی جودکاری و سوالوانی دید هر کو ما گلو گهای نود کشف کرد ادی خوشگذاری بلند بو ادی امر زاروکن ما یعنی جیکا جیانا ما کو ذکر ده 25 سالی ادی هدی رابو 45 ادی تمنی مجی دریج بو گنده مجی مزن بو گنده ما بو چه گنده ما گهاش در دورا سه حب شکفت نها هر شکفتک مالک بو و ما مال خوشی ودیتن دما داوین ما هر یک جوان ادی دبلس و تریبلس جه چکرن یعنی دقات و سقات سر بنو بن و هناك جي بي في مي اول جي وبهيس كما تشوا دسبيك ده ويش اغي در دورا سيس تشار سبيف تيرا مذكر باش ادي ما قيمه خبره ناني سر لو را هر چو اف وان در دورنا چيكيا كيم بو ما خبره ده چما ده نها هو دشتا فرقنا رنگين هند بينه يعني بسم الله باتمانه ونوي جراهانه دبينه اردك انا زيرين خويادك زوين زيرين خويادك لوي چاغي نواني بو وي چاغي حمود دارستان بو داره بری مازی قاجه اوسته و همو جورین داره بو سعوره کی سرداره کی کانی خوبافت سرداره کی و حتی گریم رازا بچا و چاقی مدگو گریم رازا نها مجرد بجن در دورا رحایه و درجی پرستگه کبو الویالی گندکی مه بو مجرد دگو چمه خالان لجرهانه جی که مدگو گری کورتک اوانا گنده مه باجاره مه اول بو دی سال در دورا کربوران جی کی مه بو وانا خزمه مبون لهروها او ارغانيا انا وجد بي ارغني لدفي تشمكي جه هون انا جد بي خوتي برشم و دري باجاركي محتشم جوي دري مزن تربو باجاري هري مزن او باجار ابو اما وانا سالي چنجرا ام دهاتن باهف من نچيري خو او سوالكم دنچيرانت ما دبرن وكي دياري جوان دبرن واجي او لسر كفرا وان كفراني تا وكي مابد چكان دي او اجالانا جوخره دنقراندن بله هر اجالك ام فيجن تيري قلنك سمبولا مالباته بو ام ویژن وردک یا مالباته بو روی یا مالباته بو هر مالباته هر قبیله اجالک سمبولا وان بو ادی هر چو وک مگوت ادی مالبات لمزیده بون چو حتی هلا اگه چو حتی دریا سپی چو و درجی خوش بو گرم و روم بو رخات دریای اخاویج خوش بو جیان لی خوش دمشیا اجوانا را گوتن لووی پاشه هلا هندستان اوانا هندینن و پاشه ام ویژن بوی اوایی قبيله زياده بو هدي بر باوروبا جي چو او هدي مروواهي بلا ولا بو هر چار عاليه دنيا هر کو دنيا گرم روم بو مروجيكا مالبات زياده بو مالبات زياده بو او بي اوي انها هون در دوره 7-8 مليار مروف لسر روی و دنيا گورك هون دجي او هون قبيلنن لي دراسيا خود میوان عزيز دسپيك هما كان بيج و دري بو قرمه مروواهی الوی دست پیکر مروواهی الوی دری چاوی خو بشکوند مروواهی الوی دری هر تش چاندنی جودکاری و هر وها خودی کرنا آجلا بله دوست کی می پر صادق بو اوه هوجد بجن سه هوند بجن کوچک اوه حواله می اول بول وان در دورانا ام هبره در کت نچیری وان بهنا نچیری هلتانی می شو نچیر دگت بخیراوان او مهنک دخوار مهنک داوان اوه دوست کی گله کی عزیز او هیجیکا لدوی دریه و نوبداریا و دکه مالو ملكي و دحف دينه بله بي اوائي امي هدي ازي خاطري خوش بخازم وهنا بريك فهرن ازي قال فيدري اللي بنده هناك كسي دم كور فيدري اجوار رهبرتيه بكم وقالوا بحثا سري هزاران سالا چندك و چند سال بري چوا مروواهي چوا مرحله بپیش کرد و هات حتی رجا ایرو دسته ودا کامرای وهنن و هون تکنولوژی بکارتینن مروواهی پیش کردنن و تشتکی پر خراب جکریه و اتم اواکریه جبو هون مروواهی تک ببه بنره حتی کومه مروواهی نسل مروواهی گهان به مرحله هون انا تدجی به مچ زلولی کشان لی انا هون سلاحین دواسا هلدبرینن هون حوتاد هلبرینن هون چکن کجبو هون هفدو تنه بکن هون هد هلبرینن ما اف قنجی بمروواهی کر هوجی و خرابیه بمروواهی دکن
بله بینرین هجا عزیز خوشویست به دستور و از دو سه دقیقه تکم نبره و مازوبانه و ام وکی برنامه دیرو که وشاتی ام ایجاد خواسته هنه کی قال روشا شکفتی حسونا بک جت شاد دست بکر و هات حتی کدری هن کس او مازوبانه و یکو رهبرتیان جوار دکه حتی مرحله که ویژه شهادی کربو لیجه ورده ایدی دیرو کات نویساندن لگوری نویساندن و دیرو که ایدی ام خوازن روشا شکفتی حسونا هنه کی بقاسی کو آگاهیان زانین البرد سمه مجوار قال روشا بک بله راستی جی شوپن حتی 12000 سال بریا زانین الودری هاتی دیتن او وی چاقی مروفهی دشارگو شکفتان دبو مرحله لزیده کر و حتی 1000 سال بریان هاجی مروفهی دویدری ده حتی دمک نزیجی که مروف کن ویجه جبر کوهنه کاواهی وی هی براسی آن هاجی مروف دکاره تیده بیجی او قاس خوش شبیه کوانا زیرین پیشکتنا مروفهی هبو یعنی ام ویژن او هلبرینا و خوزایا و خوش یعنی هم خوش دالی جیانه ده حسام بویه هم جی هلبرین لیچه بویه لو ماجی جهلا افریقای ده و داره ام ویژن قوم سامی بر و داره بر بهلا کوانا زیریناتیه دیسا ام ویژن پرس جهلا هندستانی ورده هاتیه دیسا و دما نزدیک آن هینا وکی دو پیر مرکان پینا سبکه ترک آسیا نوین هاتن در باس وی علیه مبو و ام دیسا جی خودنن ام دسته کوچیکیا دوجه دنن ولات زیرین لمکر دوجه حتی چند سال برجی اف شکفته هانی کردین کروی داره ارشن در معروض مانن و هاتن خودواست ترگهانه ده و شارتنن او شارگهین 13-14 سال بری بوی هلنا مروواهیه حتی چند سال بریجی حتی مروکانه بیجی 100 سال بریان هاجی دیسا پیشین من مجبور مانن هاتن خود وی دری ده و شارتیه جبو کو خوش ارشن در و بحفدین زاروک خو وان ستار بک هاتن کتن وی دری یعنی او شارگه و شکفتین کو جمروواهی ربو هلین مروواهی تیده چاوی خو وکر و پیش کت روزه کات ایدی جوان دشتانه جر دیسه جبر ارشن باربارن در و رویان هاتن کت ویدری خود ورده وشاتن گله شوپی گله شارستانیا هایی نه دما نزیده هاتن ویدری حمام چکنن به جو کی دیر چکنن آسور هاتن ویدری وقتی که او ارشی خالدی او رابطان کری دمک درج او جد ویدری دمانه لوما او چاق و اف چاق شوپین گله شارستانیان ویدری چه بویه و گلک شارستانی ویدری بجیبونن لو ماجی شوب گلک ناف گوی هفکتی لی دسپیکا از بویژم جوی مازوبانی خو باور بکن کو دسپیکا دیروکا ویدری وکی وی جوارا گوت بوی اوایل ویدری دسپیکر بو بله میوان عزیز و خوشویست نه حتی جدست من هات مهون گنده خو گراند و مقاله جیانا خویا 13-14 سال بریان ها کر و حتی روجا ایروجی ایدی پشتی کودمه که وقت خات ایدی دیرو کان نویساندن ایدی ویا هون جوی وده ایدی هون باش پید زانه هون هاتن لمبوم نوان تشتک مالامت پرسیده تونه هنه کی مال حاضری هجیره می لدوی دری هی وقتا هجیره بو از نبیج پیشین ما با پیره ما چکوس بام چوله قصدی تشک ندامه نه از هنک هجیر لسر ناوی و بدم وان جامرانه سر ناوی و هاتنن دو حب حوالین وی کامرامانو و هر وها استاجره که جوانجی پیرگی ناوی جد به سوزدار از نه خوارنامه اف هیه 12-13 سال بری انجا اف پیدا دبو از ویا پیشکشی و بکم و از شوار بجم اورا و آخری بد